transfuziju krvi, da dobrovoljno da krv za povređene. Da, to smo mi. Foarte multă lume a dat sânge pentru cei răniți. Belgadenii au răspuns la apel. Okupili smo se danas u tišini da to i pokažemo. Mi smo narod pun empatije i solidarnosti. Narod koji je sposoban da iz najveće boli iznedri hrabrost. Da stojimo jedni uz druge kada je najteže i da se držimo zajedno. Ali da li kao društvo zaista radimo dovoljno? Da li radimo sve što je u našoj moći da svoj deci damo šansu da bezbedno i srećno odrastaju u ovoj zemlji koju volimo? Istina nas je prošle srede i četvrtka udarila pravo u lice na najsuroviji mogući način. Predugo smo čekali, predugo smo ćutali. Nasilju i zlu moramo da stanemo na put. Da bismo u tome uspeli, mi moramo da se promenimo. Naše društvo mora da se promeni. To nije lako, ali u ponedeljak smo pokazali da mi to možemo i da nemamo više vremena za čekanje. Luni am fost mulți, am arătat că suntem uniți și putem trece peste rău.